Go phetela ditaba tsena tsa ditekanyetso tsa letona re na le mohlopholli tabeng tsa moruo e leng Pule Moekwa. Pule, re a o amela ditabeng tsa rona tsa Sesotho. Ha ke lebohe ke dumedise le babuhi hai. Pule, ha re qale mona ba bangata ba re puo ena na e hle haholo e shebeletse ho thusa ba fumane na o dumelana le maikutlo ao. Motatong ona jwale ke nna ha o bona le hlile puo ena na e le hore e batla le ka lehlakoreng le batlang le lebe ha o e shebile haholo ka nako e khutshwanyana o tla o dumela le nna o tla dumelana le nna hore hlile ka February kapo ka kgwedi ena ne re tla be re beya main budget re tla be re hlalosa ditaba tsena tsa hore na sena sa se lepile e hlile se a phethala na empa motatong ona jwale ke nna o ka sheba lehlakore la batsetedi wa sheba lehlakore la bareki wa ba sheba le lehlakore la dikgwebo ha o bona le hlile hona le ntla MP e leng hore ka o hla wa e bela tafole motatong ona jwale ke mme ha ke dumelane le ho hang le boemo bona ba hore hlile budget ena na ha e batle le boemo bo botle. Ha o sheba Afrika Borwa letona le boletse hore re na le sekoloto sa 4 billion le ha empa ka hlakore le SARS ile ya sebetsa ho feta ka mo ho ne ho lebeletswe ka teng e ka ba sekoloto se tla tshwarella Afrika Borwa ha kae hore e ka fihlella dintho tse ngata tse bang e ka diphano tsa ditshebeletso baahi dintlafatso le tse ding dintho tse bang Afrika Borwa ihloka. Mathatong ana jwale ke bone ka ya hole ntlhang ya pele fela go re ha o shebile ka lehlakoreng la revenue le keno la mmuso le lenyane nakong e fetileng mme mmuso o no lebeletse haholo dikoloto hore o phethise ditshebeletso tsa ona ka harona ha ina Afrika Borwa empa ne motatong ona jwale ke o bona la ikare dikoloto tseo e tla ba tse theole mme re lebeletse hore nakong e khutshwanyane mmuso a tla ka eme bakeng la hore a sebedise dikoloto bakeng sa ho etsa ditshebeletso seo se ka nna sa beya fela dilemong tse pedi tse qalang sa o qetela selemo o bona la ikare o ka nna wa ba le bothata ba hore mmuso o tlo kgone ho ikemela ha o shebile ho ya ka mokgo le budget e le fetileng o hopola hore e sebetsa ka mora dilemo tse tharo mme re tlo qetela selemong sa ho qetela pele e tla feleletsa ka mokgo e tla be qetello ka teng nakong e fetileng yo le hore ntate Titomboeni o la e beya ka teng nakong e mothatong wa jwale ke nana ke bona ka re tlang ka fela dilemo tse pedi mme ke ya fitla dilemong tse tharo jwalo ka re e bona mid term empa re tla utlwa hore na ha ba e beya ka February ba reng ho iketsa sene se tla ba le kgaello hona le tabanyana e ka ile gata e tshwenya batho ya hore ditjhelete tsa dithuso tsa mmuso ka March le mong se tlang di a fela o etsalang ya tshosa ebile o tla hopola hore boholo ba Afrika Borwa ba itshetlehile haholo le keno tsheleteng e o lo ba ifuwa ke mmuso mme o tla hlokomela hore mesebetsi ka Afrika Borwa e batla lahleya ka sekgatla se seholo re na le kgahlamelo ya COVID-19 ka lehlakoreng le leng o tla hlokomela hore tjhelete ena ne mmuso a batlang a fana ka yona ya 350 rand ke e leng hore e keke le yona ya khona hore mohlomong mmuso a batla a ba le backup ntho e ka nang wa etsa hore mohlomong batle ba khone hore ba eketse empa ne ha o ka sheba ka lehlakore le leng hore monga di president Ramaphosa o ile a beya nakong e fetileng ne le lehlakore le fela ba tla e fetola ka nako e khutshwanyana hore mohlomong batle ba etse lehlakore ba e fe lebitso le letjha la ile hore mokgwa ntse le ona wa hore tjhelete ena na e dule ntse le jwalo kapa ba e eketse ha re ya di budgeteng tse ntjha ehlile yona ke lehlakore le leng hore re batla re bona le letla hore ka bokhutshwanyane ba bui ba se ke ba tshoba le letho Pule ngwaneso ga le bohle ka nako hao ha ke lebohe eo ene le mohlopholli ditabeng tsa moruo e leng Pule Moekwa mme re a leboha ka nako ya hae re tla fetela papatsong.